kumsi benta ban karshan ya kajing pentre kamno ya ka inner line permit hapo ka jala Meghalaya ka Achik Youth Welfare Organization rengkat ka ADE JSU bat FKJJP kila thang ya ka teng shop jong u Home Minister Amit Shah kila ong bakate ka jing bom buram ka jong u Amit Shah ya kinong ya lam seng bahalang ke badai na po ka jala Meghalaya kum ka KSU FKJJP HNYF RBYF JSU AYWO bat ka ADE halor ka jing ya kendu ka jongki usuong namaste bat ula pet sendon kate ka jingle ka jong u ka penpau ba umburom ya kite kinong ya lam seng bahalang ki badai na po ka jala Meghalaya bat ngi penrem jur ya kate ka jingle jong u Union Home Minister Amit Shah laong kate ka Achik Youth Welfare Organization hapo ka Facebook page ka jongka. We want OLP! 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 Amit Shah! Down, down! 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 We want OLP! 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 Amit Shah! Down, down! 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 Amit Shah! Down, down!